Bese sithi siyawuvala umsebenzi kamfundisi uMlungwana, kodwa-ke sesizwile ukuthi sesizowuvala, sebefuna uku-create iskemu. Bathi le kwasala khona kwamfundisi fakani, le kwasala khona kwamfundisi fakani. Ngakho-ke sesithatha isinqumo sokuthi siwubambe uze ufike emaphethelweni, ngoba meke sahlehla sebefuna ukungena baniholela ophansi. Nina into ekumele niyibheke nje ukuthi ubhoko libekwephi lalo msebenzi, ninamathele lapha. Aziphumanga zabaningi iy'mboko, libe lunye nje ubhoko liphumile. Kwathatha nalo bhoko kolana abantwana nibabhekise ezweni lesethembiso. Lulapho nje, bambani lapho.